Vawiin som le pasari February ania Contractor kan sin sia no all samdeu chu assembly budget session nei tan ni ani Vawiin hian Tlawng Lei Lengte kai Lei kan ti mai national highway number za pariat ami kha Chief Minister hian HAWNG dawh kan lo zukal advance deuh laka hai si muya hianin welcome banner lian pui men lo tara kan han tilang masa ni hetang hian bul kan trana kan malo ka son Tlawng Lei oma chuta chuan Chief Minister te hi kan lo nga kanga dar khat le minute somnga le pathuma ni dar khat le minute somli le panga khan an ni an lo chuaka hey official point mo dang te po khulai tel turan ni mai thaya an local lomani tiang chuan helai han program kan hmang don ani Lengte kai hi tun ma chuan Aizawl lei an ti thinin ka sia ka soi sual mai thaye helai hi welcome bana an lo siam le a tuna an hon ma hian Bailey Bridge ani thina kan hreveka kan thleng hal der maya chen khan PWD official houten min lo ngana lama kan ding pheizoka ti chuan Faith Bridge ti in he Lengte lei hi PWD Minister in hming vuah chu Vawiin hen HAWNG don ta a Ministry of Road Transport and Highways in cheng vaibel che somli le pani point somli le pali aron sangson manga sakania mase ai a CHHEHVEL engenge mohan khoina hian sarkar in claim asiambel sumle pa ya senbel ti kha han theta ela chuwang chon awaya ahman chu somli le pathum point somre le pathum ani athok tu te hi podar infratech tiania podar infratech chuan design consultancy for structural engineer private limited na Mumbai nia proof consultant hi IIT Bombay nia safety consultant hi engineering project consultant thane ti anni helama tanga kaltur hilo ni hi nunglam trengan lo lu tani hi hata po banner an lo da Chief Minister banner chuan hey balloon te ne na sirvel chu an lo cheina sa ni alei chungchang hi advance local mana kan soi zelange a lot capacity hi metric ton zathum somre le panga ania darkar khata kilometer somthum ke 30 km per hour tlan theina tura duan ania the ball lane ania zawzong hi 7.5 meters ani te chuan asan zong hi lowest water level antia 2 meter somnga pakwa point som pakhat bial ania lowest highest water level anti hi 79 meters ania bridge deck level hi 89.65 meter ania hei khu da tanga asan zong khu nitura kanga yani khuda khon luyom ta khuda tanga a deck level san zong hi an soina nitura kangai tena sira hian le lama 1.5 meter ve in mihring ke kal theina a oma Crore hetlaya Crore an man tura ra hi silchara tanga lak vekania chuan a leikhai tu thir le thir hrivel hi ni karinga asan pa taka siam Thailand atanga an lak lu ania carbon steel tension rods anti mai ani tin hei Aizawl lama le Lengte lama hian so lama son approach road te a om tel bok ta chung te po chu an siam ta vekani
chu voina hian a hong don ta a hei kan ron kan thlatir don na thlok thei ngem o Lengpui authority lam hianin airport authority lam hianin min lo block don em o hriat lova drone thlatir kan tum chin don ani dar ni le minute riatania Chief Minister Phun Chong Women Center aron thleng to a kan be chin mai maya te chuan hele hi tun ma chon bai le bridge ani thina kan thria anga sangni paruka te sangni sompalia te sangni le sompanga te alo chim to a tum thum ngot alo chim to ani chu tiang chu ani awangin sarkar hian angai mo em a kum sangni le somni le pakhat march ni somni le pakhat khan contractor nen agreement sarkar hian siama an roman dana chuan kum ni somni le pasari ma sangni somni le pathuma khan zo tu rati ania ma se kan thret angin an zo talova sangni somni le pali December khan nita in ka ria a helai hi alei hi hei thir ra khai kan suya khai kan ania nu phei kai ania helei hi khovela a full spend na lei nu kai masak berani antia tin chutianga nu kai zinga arit berani anti boka danglam na takanei ni chutiang chuni wang te ponianga a hautaka sangni samni le pali December khan nu kai an tumama seng apuli sweep vir thatheiro wa han sweep pakhat kha achatta an han chole leiloka Faith Bridge an chan kha han soi kai ka du ta sangni samni le pali December tha a contractor border construction 10 an nu kai don khan an soi dan chuan an ma ni sa khodanin coconut te an so ke a anin hlan masa a ma se wan doi thak takin an hruya chat ta kha ania April sangni le somni le panga nu kai tura anin bua sai le khan contractor te lam hian khai Christian puithiam ten min hlan sak masak ve to ro se antia wangin pulal chungnunga Lengpui Pastor hian tong trai na hlan ta ti chon osam takin nu kai ta ni anti ni ti chuan chutiang vel ani awang chuan kan PWD Minister hianin Faith Bridge ti kha hminga aphu ta Faith Bridge ti in hei antar ta government official press release apo Faith Bridge tin kananzia in karingani bridge ando chung hian ti hian anzia ka technical report a hianin na thona man ruale na thote quality test reng ania bridge do na bula hian site laboratory da ania laboratory a hian na encol to PWD tangin laboratory assistant le contractor lama tangin laboratory assistant 10 test chi sang an kalpui renga rora le balu hi sil chara tanga laklu ania cement OPC 43 le OPC 53 li thum le nga thum OPC te manani hente ni rora chanchan lo te concrete chakjong te le thil dang hi test se lani concrete ti chaknan hian admixture aura mix 300 ba ka silica te polani bok hente ni tin bridge structure hi rurkela asiamani apa sang phur thlen ni in heta hian an zom khom chapani anti bridge hangaratan hian ni chinaka soitong khan Thailand rama abik takasiam carbon steel tension rot manania lei do zo ani no hian lot test chi sang an lo nei to bokani khang kha he leilon chanchin le din hun tlang pui ani Chief Minister hian voina hongdon ta ani hey Chief Minister lo CHHEHVEL tur boi pui mup pa alei ni seng an cheimoi ni asalo du ka hei khualum du ka ni ebzo in ka dinga alum khop mai alei sira hian mihring kalna tur le lama hian an siam ti ka soi to khachata chuan kan kal china hemi mihring kalna tur zaw zong kha 1.5 meter ve meter khal echan ve ni chu
tin alei seizong hi kala soilo mai theya meter za ani meter za kan ria thiam dan tur chu football field pakhat seizong ang kha ani mai ni chu nakina kan la zo don nia hei Chief Minister kan ngak me ka drone kan thlatir mek boka kan loin bo sei ve na sani chu in sile PWD Minister in thlaten lo lan helai huna bridge bula ribbon che chan le lungthum khu honna a khan atel du te kha helama hian inron palian kan Chief Minister zom takhi alo theng chia helama miron choi om du te nom chuan kan som buk chu ma shoi ta kan khwalian Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma le kan khualzahawm PWD Minister Pu Vanlalhlana kan lo lo ma chu tuna chuan kan khwalian kan Chief Minister zom tak Pu Lalduhoma kan lei dawh thei lungthum khu honna le ribon che chan hun min lei sakturin amang Ole. Ole. hei ilo nek cha ta Yan. Dan PWD Minister ina hming vuah. Thei bridge. Rinna Lei. Long takin kan HAWNG. tuna chuan kan Chief Minister le kan PWD Minister kan lei dawh thei ni apuni changa to thinan zo dona in zo thei dui piang hei Home Minister te PWD Minister te MLA te pusil soivunga kamu boka Agriculture Minister Crore season nei zo limania an bang deuh chau khania an man an hun all rem chang lai an man rem chan lai niang he bridge hi a chan chin hi ngai nom ang reng khop maya thui tak sei tur oma maro chu technical report ta inziak tlang pui hi kan lo hriat ve atana soitak ang khan he tiang lei hi India rama atam lova an soidan phechuan in India rama ahma saber ni turo bultan ania ma se tlemin zo harni tak dewa wangin he tiang hi pani pathum chu an lo om man to an lo pe fel man to ni te po in soyania chuwang chuan alei din mun tlang pui hi kan soive mai te ang DPR hi Ministry of Road Transport and Highways chuan February ni somni le pali sang ni le som pakwa khan Crore somli le pani point somli le pali aron sangsona anaming hi constructions of steel arc semi-through bridge with concrete depth 90 meter span over river Tlawng at kilometer 5 by 20 of NH44A in the state of Mizoram tiani NH44A ti hi tu nuwa NH hming national highway number hi thak ania za pariat ti
ani vele to thungani na thok tu tur zon na open tender online hmanga ko ani nuwa Contractor-ten Podar Infratech Private Limited New Delhi te thanan nia ni somni le pasari thathum sangni le somni le pakhata na thoktan turati anni contractor hi EPC contract ani awangin contractor te hian asanin bridge design anti thale a undesign that dan chuan inclined network arc bridge angin undesign tha a total span a seizong po hi meter za pathum turin anduanga effective span bearing to bearing adona inkar tina ni tura kangaya hei hi meter za turin anduanga chutiang chuan na hi an thok ta ani kan soi to angkhan a lot capacity hi metric ton jathum somriat panga ania open foundation ania design speed hi kilometer somthum per hour ani helei hi chak dewa Tlawng na design ani chelo wa kilometer somthum per hour tura design ani chu single span ania type of bearing hi spherical bearings antia hei hi ka hrethiam chelo bearings to bearings ti kha heta amor le amora adau tu emo adona va thut tu emo soinani kan ring ve ringota highest water level ti hi tuiron len Vanglai beran chin chia aron thenchin ani mai theya chuta tuiron len Vanglai asan lai bera tuiron chim chin kha meter somsari le pakua ania chuan bridge deck level bridge chhuat sanjong khu ta among koratanga asanjong kha ni china khan ka soito in ka hria meter som riat pakua point paruk panga ti ania chuti ni chuan tuilen Vanglai ber po in tuil luan na aya meter som le point paruk panga asanga helei hi alom don tina ani crown height hi meter som pasari antia crown chu khi ta achung lam sang akul hi nitura kan ngaya tin kan soi to angkhan le jaw zong hi chu meter sari point panga meter sari le chan ve ania hi double lane ani asira khan footpath pahnia om thu kan soi to ani sina po kan han kal lau to kha ti chuan heng alei khai na hi carbon steel tension rod thailand atanga anla kani ti kan han soi to boka tin approach road hi lelam hen aton ton hian ania Aizawl lam saita approach road hi meter za somria da sei ania Lengpui lam saita approach road hi sei de hleka meter za ni sombuk panga point pathum ani tin an leido hi a hau tak zia hi an hril fa ka leido na lai lui kuang hi asan ema wangle furlaya tuye tam thin box hi wangin lui luang chunga leido na tur ru rel han siam chu thil ti chi ni na langlova chu wangin leipa sang chu leimun rem laya rem khom masak anita atia amun ju kal chuan kan hria anga leirem khom na tur kha heta Aizawl lam sai ta khan tian len lai khuat pe pheiku ka kosang tak thengin khi ta leikha an ram fel vek ani kha akal thin chuan kan hria in karinga an siam lai phei chuan khi ta ko kila kan hel zak thin ani kha chu lei structure thir lian pui rem khom chu ari zong po metric ton zali som thum setani antiani chu cable manga adona tur muna khai phei po phei turin design ani tani kha nu kai ti te pokhan kan soya po phei khai phei ti te point soila adik vek ome bridge po kai tur hi ari tham ema wangin film khur takati angaya a khai na tur cable te sin rit a khai zo tur te po tes vekania chutianga lot test ti lai nikwa thlasong pani sangni le somni le palia khan cable pakhat chu achatta hemini lot test ti hian Aizawl lam saita launching tawara cable in bridge structure akhai kanga Lengpui lam saita launching tower kaltlangin cable pot 2 winch in cable mangin alo pot mara darkar nga vel jet khai kan ani nuwa metal khat vel han po chet chin tum ani line Lengpui lam site tower chunga cable kaltlangna puli chu alo zama wangin cable ai not ta athil khaya ri box sia wangin right side lama cable in not chu azai si na
achat pheipheu phewa avai cha ta a bridge hi in chiruk vel chau a in khai ka nga heme nuwa hian trolley lian jok da belin le a khaina cable po alian jok mangin trial launching ti le ani a trial lunch ti non na hian a khai chin tur po metric ton zani som ni arit khai tirani intiani trial lunch hi lotling takane ni nuwa april ni sari sang ni le som ni le panga khan a bridge tak chu launch anita a bridge launch don hian mizoram pumin kan ngai vena ama a khai chin na cable alo cha to awangin mitinin na cha le min hlau puya bridge po kai don hian contractor lamin tong trai na mangtur pastor min ko sagru anti angin Lengpui Presbyterian Pastor Rev Lalchungnunga Hauhnarin le Lengpui Presbyterian ko usana upa le rongbol tu engemo zat te chuan April ni sari sang ni le som ni le panga jingkara bridge do na hmuna tong trai na hun anron manga bridge po kai don ma hian lotling taka kan do kai theinan mizoram mun sanga min tong trai pui boka bridge mingatan kan PWD Minister zaom takpu Vanlalhlana faith bridge ti aphu pohi a in me viewani atiani kan engineer in chief hian ti chuan April ni sari sang ni le som ni le panga khan lotling takin po kai anita a hetianga werop manga metric ton zali somthum lai rit khai hi contractor te hi chuan khovela avoi khatna world record ani ye antiani khang kha helei ropui tak chanchin hi ani a mizoram chuan infrastructure ropui tak chuan tok tak kan lo nei bel ta a kan soi to angkhan mami district lam kalna kongpoimo ani a Lengpui airport kan nei chun panna ani a Lengpui a hian NIT mizoram campus a oma ansa chho thuai tura ngai ta ela hemi NIT te hi India ramazir na in poimo big kanti Institute of National Importance kanti angkha ania chutiang kan nei chun panna kongpui tur chu ani boka tin mamil le bairabi in kar hi he ta kan main road lam achian lo chuan khulai khona sataka kan man thin ani a main road achian lai po in athat lai po in kan soi to angkhan mizoram khothang lammi puida ta na ku kong kho atangka me ma chung zong ba ka Bangladesh te Tripura te nen kin lama kan la in sum don ton chho zel dona hei tu sarkara phaichuan Bangladesh ne na in sum don ton na lam hi an hoina sa a silsuri kongpo an siama te rele te an doa mala na kha ta me mani chung zong thun zom tu chu ania hele hi apoi mo mani tin kan soi to angkhan tawna a mizoram lon kalapiang ten an lei mu masak tur kha nia mizoram mel kha atilang telani ti te kha kan soi deu treu ani chu leisi ra khan program kan mang don haya hon program kan ti thin dawnin Chief Minister thusoi kha chu than pa in kan ron da chuak le anga kan Minister PWD Minister khana CHHEHVEL na kha chu a thui lem lo wa thui lo te kha kanon nei chun ne mai se a thau me